بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidan itu mga kekasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, Pinaisab kami gumanap sin pangaddian aming kawiaksahan taniw sa kahawa bihad waktu hiatub na mo maun pahadarat sing kamu min kallam si mahasud si mahatinggi iwan sin hadis sin junjungan taliw alaihi salatu wassalam. Mga kekasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, masing-masing kita niwa pengajian bunga sin pag-iman ang hindu sing guru pamurid niya nagbunga yung pag-iman antara sing murid iwan antara sing guru iwan sing murid. Mga tuan, mga anak kapo namo sa barang sinawutan sintiranan ninyo sin pagpamahalayakin niya tiranan ninyo masikitan niyo pangaddian na to amin nabay rin na pangasubo mayta iyan Allah subhanahu wa ta'ala iwajib kato taniyo magmabuwa kaniya ika-isa ikarwa niya bang magmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala biyadi linantang iwan uno in pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kekasih sin Allah ta'ala ganapan taniwaruman ini dahil nga mga suway kita niyo magmabuwa pa Allah ta'ala tampan
panantani in kabuhi tani day na sa barang sin kamumulahan ba't sabab naraak kita ni si mahasuk si mahatinggi magtanpan iwan magtaning day na kamumulahan magmula in pangatayan magmula in lapan-lapanan aula-aula na kumangi in hiway simpito ang gauta baran niya mga kakasing Allah subhanahu wa ta'ala hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu rawahu Ahmad qala alaihi salatu wassalam man ya'khudh anni hadhihi al-kalimat wa ya'malu bihinna aw فيعمل بهن sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam baita bainkan Abi Hurairah hisiu lain kali kumawa singkab tangan ini bangkab tangan dari Allah Ta'ala parman bang dengan Nabi hadis pakaian dia ingatun dia iwan pakaiannya atau wahi panghinduknya saya tak pakaiannya in na ingat niya iwan simpeng hinduknya amuyan in lagay piyang subuh si Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiu rin kami in magaya ini kan kaya amalu bihi atau iningat ipagpaingat niya impamu sinabuk sahabat amula in Abi Hurairah radhiyallahu an qultu ana ya Rasulullah aku launya biasa sa kaulaw na si mayang na siya aku ya Rasulullah mabaya aku iniyat iwan mabaya aku magambang sin beta niyan فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده وأدى خمسة أمتلك يا سنجوجوان عليه الصلاة والسلام اللمانية serta ini tunsia 5 dan hambuk palima wal sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqi maharimillah kamu kau dengan sabaran yaram sentuhan amat number 1 artinya tantani indaranmu daerah kamumulahan daerah mga makamumula suwaitan panantan yung karuhitan suwaitan panan na to imbaran na to sabab
naraat kita ni magtampan dahil nakatan sa barang sin haram asibi ka dakula ka mataud ka tiut-tiut hakuti kaingannya yang haram na naraat na kita ni tanpa niyo na bang pangatud ay nakaumatud bang pangdungog ay nakarumungog bang ipagsuar ay paglapal ay minalapalan bang pagkaon ng pag-inom ay minainom ay mga kauna sa wabhiyaram sila Allah Ta'ala ittaqil nahar kawa kaupatuhan dahil nakatan sa barang beta ni haram sa rabinturi la sin Allah Ta'ala haram di na siya mapindah halal haram na dahil sa wabento hinduan kita ni singgundungan tanu alaih salatu wassalam ang pakita ni marayaw patuhan balik yan ang pakita ni marayaw riya dunya ini hantara tanu magkahi ulu-ulu na haram balikan tanu ulu-ulu na hariyaram sintuhan mataud ka tiyo-tiyo ka tampanan natu sintan panghido ka ito tanu sinallahu subhanahu wa ta'ala narang natu yadto kya tampanan imbaran natu umin sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam takun a'badan nas mahinang na kauyan hagulanan sinallahu ta'ala a'badun nas ikaw na yung tao ikaw na yan inipon sinallahu ta'ala kugdan ibang sarayaw-rayaw beribadat pa Allah subhanahu bang hakatan manusia na apabila tiyampanan mo na imbangan mo dahil nga siyabot sinjunjungan alaih salatu wassalam 5 taon diyang pahamuok ikaw na nung beribadat bang manusia na may tayad ito mga tuwan sabab aun nag-ibadat aun nagsasambayang wala niya ratiyampanan ng baran na rin hiyaram aun naging ng ibadat pagsambayang pagpuasa paghaji wala niya piyalihan ang baran niya wala niya tiyan kisimbaran niya dahil hangyanan sintuhan haram wala nawangin tunangkis dahil haram uno na haram tiyan kisan niya a'badan nas siya na yung sarayaw-rayaw nagtag-ipon patuhan na wala timangkis banging gula lang sinambuk sarayaw-rayaw yatim positive yung gula lang sinambuk sa ni manusia dahil sa babian mga anak kapuk ng mga tiranan hilingin na ito hindi na ito hawaran na ito ulo kita begini na inari mo manusia ulo yung pagkamanusia mo iagad mo yung kabayaan mo at iagad mo yung kabayaan sintuhan
mo agarun yung kabayaan sintuhan palihalaan na tampan nila hinang nakaw tamping hinang nakaw taming kawa nakaw sintaming di tak sin Allah Ta'ala ay mo na paggunahin taming kabayaan mo di dahil kapag lagi ittaqi maharimillah fi ayyi makan wa fi ayyi jalan hawno na kita ni makarutang hawno na kita ni masa suwayin kita ni lumus tampanan na to imbalan na to sintampan amin tinggi nak katuk taniyo sila Allah Subhanahu wa ta'ala ang pakita niyo rin magmula takul ikaw na yan abadan nas beribadat bang manusia dahil sinag bulan kayo Allah Subhanahu wa ta'ala ibang sinag din ay ikaw kurang singulalan mo pawaran mo ay ikaw kurang singulalan nila imanitat bulalan simahasot simahating mga tuwag magkarunan na kita ng mga anak po ama sa napin biya sindita si Rasul sallallahu alaihi wasallam amok sahabat na hisirin ka nyo mawaya mamagbugay ni kinapahan magtuloy sinambok sahabat ako na ya Rasulullah hisirin ni Abu Hurairah amalan ko ingatun ko amalan ko ang pakipanghindo ini karuan yang mga tuan Hindu siniguro pamurid niya yang malan niya na inay siya tao marayaw patuhan niya yung papagkahini bukong siya na yun ang problema halawang sin society halawang simbahay bukong ini karwa warda bima kasamallahu laka kuyag sadya ka maita awang pinagpakuyag kayo mo sintuhan sarawa ay sadya ka inihog sindan kayo ay sadya ka kumuyag sindan kayo iwan ayaw sadya ka inihog simpyag pagpaibog nila uyag sadya ka sin ulo na in niyanong hara kayo mo sintuhan amuyan mga tuwan ini karuan na umiyakan Abu Hurairah kuyag sadya ka ay sadya ka kumuyag sin kawayaan mo ay sadya ka kumuyag sin tupungan mo ay na kayo sa kumuyag sin kabayaan nila man sin tupungan nila kuyag ka sin kabayaan sin tuwan ibang sin tupungan sin tuwan tayo to tiyo kuyag na ka maita ama pinigdadi kayo mo mataud kuyag na ka ay dya ko mag-abu po ba ay sadya ko magtakabur ayaw sadya ko magriya ayaw sadya ko magsuma uno na hindi hari kayo mututupuan din Allah Ta'ala may tadi nga to so agawin hindi nga to bang taon nagbahagi bahagi ni puno yung pagbahagi din Allah Ta'ala hatong iwan atin taon to uno nang digdi kay mo sintuan amo nagting kuyag ko
kumuyag sing kanina. Dahil hatuhan ng kakuyag. Amo yan mga anak ko. So, ang kau kimuyag sinding hatuhan, huwag pagsabga. Huwag pagambunda, huwag na pagigil, huwag na pagigil. Sabab kanya-kanya sukod. Kanya-kanya tupungan mo, kung na ikaw nagtupong kayo mo, may nagpapanjari kayo mo uransin sila. Amo yan, tutuan. Bang muhin ang hindi handad, boss. Warda bima kasamallahu lag takun agnan nas. Ikaw na in saraya-raya manusia. Ijan bang bihadto himpagdaya naragi nagdua. Pagdayahan para sintaw ibang tao. Ibang daya kabayaan sintuhan. Daya kabayaan sintaw pataw, daya kabayaan sintuhan haipon ni. Nagkuro ko nagkarayaan patuhan. Adapun bang kaurayahan na patuhan, papagdayahon na kau sintuhan paipon. Malaingkan dayahan kau patawon, miskin na kau patuhan. Miskin na kau papagdahin. Namuyan tuan, kuyag sadya ko. Wala kita niyo piyakari sintuhan pahumi ini magkasusahan. Way. Bilingon na to siya bang piyakari kita niyo magkasusahan. Way. Yan yung kakuyakan. In final kakuyakan dito. Halawakan. Hindi aun na aun. Piatulog sintuan ko yan. Sa inadlaw ka na amunad yung final ko yan. Na. Kuyag sadya ko. Ngayon pa nga siguro, aun na maha, kinuyag, nakaw na rin kato, tanusiman lang sila, aun. Kanabihan nilang sinarad kanila. Huwag sila nagmasusa. Malay, anong problema nila? Ang problema nila, halulayin nila sin halulay rin atuan. Bang mong halulay rin kayo, bukul po mo na rin atuan, naginan kau pun mula karayaan mo. Nariya na sin masalatuin. Hanulayo ng problema, mag-create problema dugain. Problema natin kasusahan. Ang pembariman tiyanto niya, di siya pasusahan sinto. Di siya magtupamakasusahan. Namay ka kau nasusa, niyadto kau papakarakala makasusa. May ka kau problema, niyadto kau papakaradyaan ang problema. Lawa ka tuhaning parakala, kuyag. Nakawaka mo, agara sa din kabayaan din tuhan, kuyag. Kuyahan pa kau, di pa kau komunitan, aun pa tinatawang kayo. Inna Allah
Allah ma'al mu'minin, inna Allah ma'al muhsinin, inna Allah ma'al muttaqin. Tulayan mga anak kapo. Dayahan pa Tuhan. Wallahu ghaniyyun hamid. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Kawalahan sin Tuhan. Kekuatan pa kau, dayahan pa kau. Dia dayahan na susah. Amuan yung kamatauran. Mataw jin sa halaw susah. May tayang larihan, kanya yung niyakad niya, wala niya iyakad yung kabayaan sintuhan niya. Kuyag kau, sin suku-suku. Matiyo iwan mataon. Takun agnan nas, ikaw na insaraya-raya manusia. Banga pangatod na to yung pagdaya hataod sin hataod sin kawasa, hataod sin lumput lang. Harap na to na apakabayaan sin Tuhan. Unang pagdaya ko yan. Dayahan kaway ng marayaw. Dayahan kaw pagsambahayan. Tuhan, yung dayaw para sa sin Taurayahan. Bang marayaw para sa hanin Taurayahan, lamin dayaw sin tao nagdayahan na pag-ibada. Hindayahan ang waktu mabangkra. Hindayahan ang nag-usaha ang waktu malugi. Hindayahan pa Tuhan. Tijaratan lan tabur. Usaha rin magkalugi. Mga anak po. Magkahunahan kita niyo. Pag-usahan tara kami magkahiri magkalugi. Aula na. Tuju pa Allah subhanahu wa ta'ala. Agnan nas. Kaitan kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam di ni kakausan di lang sini na nakapu na lombay ni di. Sa unday tak sintuan kali nila ni nalombay wan sinakuha bay buhi iwan patay. Bukun global ang karihilan ni. Universal karihilan ni. Karihilan ni buhi, karihilan ni patay. Sekali Tuhan sambilkan niya way tak way panggihil niya. Beda yung kali mo manggihil, sino ay panggihil mo? Allah Ta'ala ganin. Di kakabusan. Dahil nga sa magyan harap taniw pa Tuhan magdaya. Hinangon na tumpo mula kabayaan sintuan ang pakitanurayahan kanya. Bukun tahun-tahun ni Ray Talong nindayahan yung bilyonaryo ha Pilipinas hindakwan ini. Nalumubay at tulang maling parintay pagdiinda ko. Piniglulong na nangawak ka. Tayo nangod na mo. Yung pagmamuwa patuhan. Kuya. Yung pagmamuwa patuhan. Pagdaya. Mataod pa siyo.
dayahan pa kau, kawasahan pa kau. Sakisan, tinapasing karayaw. Usog marayaw iya dunya, aula-aula na usog marayaw hadlaw ka na ka na. Tayan doon. Rasul sallallahu alaihi wasallam na asuho siya si mga sahabat niya. Ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Menurut hadis, ayyul islami khair? Hisiw Rasulullah, mga sumo kami kayo, hisiw marugbog mag-akama. Hisiw marayang mag-akama. Masalatin ipagpangasuho, hisiw dayahan. Si matawdsin. Kinilang ito rin pagpangasuho. Simpang pangasuho, hisiw honorable patuhan dia dunia. Hisiw tao marayaw patuhan dia memang singguni marayaw pag-akaman. Dahil ang mga jawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam, atqahum billah. Amunain mga sila tiyatampanan nila, nagmamahuwa sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ikaw yan doon. Dahil hangabayat tayo sinta. Ang papangasubukan niya, ya Rasulullah, nauno pa'y marayaw. Khayrukum, marayaw kami. Ahsanu akhlaka. Amun yang marayaw pangatata. Ya Rasulullah, mga sumo pa kami kayo. Intaw yaong magpupuasa. Yasumun kama nasum. Yusallun wa yahujjun wa yanjakkun. Yung pangasumo na mo ka na intawin, magsasambayang siya, magpupuasa siya, magdajakat siya, yung jijiran sa kawa mani kasugdahan. Hapang daig niya. Hikarwa wa su'ul khuluq. Iman mali pangadatan. Dahil sa babali ni Kato, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Pagparehaw ka, parehawin agdat mo, papandain mo. Apabila piarayaw mo yung pangadatan mo, papandain mo, takun mu'minan. Original mu'min patuhan, original bariman patuhan. Ang paing kita ng bariman papagkanilaw, hinamuk akong bariman, ikaw bariman. Indian bulanad dato. Indian kita niyo. Kaya ta sinallahu ta'ala, wa ahsin. Pagmarayaw ko, panayawin agdat mo,
adat hindi kayo musintuhan mo. Ang sampai sa junjungan mo alaihi salatu wassalam, bangunan hina ng biha, takun mu'minan, matanili kau yang beriman pa Allah Ta'ala. Nah, yung pangasuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, magsasabayang siya, magpupuasa siya, maghaji siya, sa gawa, yung kanyang duwahin ng mali. Mga kasundan na pagkahin, mga ipadat. Fakala alaihi salatu wassalam, pahuwa pinnar wal-iyadu billah. Taunal ka. Subhanallah. Magsasambahayan, nagpupuasa. Maita na rihadto. Wala siya miyadto pagkabayaan sintuhan, pagsambahayan kabayaan sintuhan. Yung sambahayan kabayaan sintuhan, tanha anil fahsya'i wal munkar. Karausan niya pupuun. Kuno masa, hauno waktu, hauno lugar. Karausan niya pupuun. Tanhanil fahsya wal munkar, indua mangi. Ito yung tungod pa sambahayan. Yung tungod pa puasa. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunin sinallahu ta'ala yang dosa nawal pagadi wal hajj mabrur laysa lahu al-jaza illa jannah kayawma waladatu. Dan siya silang papel. Nasa kami mangi kasuddahan na ulo. Mangi adda na pangdaig. Mangi kasuddahan na pangdaig. Pahuwa pinna. Waliyad. Wa ahsin. Magmarayaw kita. Biyarin. Bekaan kita ni sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Hindi paglaulong magkasilasa. Di sa paglaulong ng Tuhan mo sa kanya. Ar-rahimuna, yung mga sila nagkasilasa. Bukod pagkasilasa kabayaan nila, bangaon bagay, bangoy na sigay. Bangaon pagbagayan bagay, bangoy na pagbagayan, way na. Dito kabayaan ito. Ar-rahimuna, yung mga nagkakasilasa. Kanasahan sila. Dahil sa wabyan yung sumunod. Wa ahibba linnas. Tuhibbu linnas. Kalasahin manusia. Ma tuhibbu linapsik. Lasahay manusia. Dakan kayo sinto. Ay mo siya lasahasin kabayaan mo siya. Lasahasin kabayaan sintuhan. Sa bangkaw naglasa kabayaan mo, hansa makuring kaniya. Umay na takuring kaniya. Ginis babarapan ng dawa. Sa tuwan lasahan na siya. Tulayan Tuhan. Namuok pagmarayaw kau adat. Papangdaig mo. Takun mu'minan ikaw ng bariman sa kuna. Yung sumunod. Lasahay pagkahilo. Matuhibbu li nafsi. Ay
lasamu habaran mo. Ikaw na Muslim sa bundan. Hinabok bariman sa bundan, ikaw na Muslim sa bundan. Magkagunahan kita ng mga tuwan natin dagbos. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Mga sila naglasa, bukol lasa magpabayad, bukol lasa biya sinamasa na tuloy, bang ang paglasaan lasa, bang way na bukol na. Hapit kaya lauganin saman, bagay saman noon, bang aun bagay, bang way, sininsamal may at magbagay, rahan pa ka. Iakalan mo pa. Nah. Takun musliman, takun mu'minan. Bariman sa bundan. Muslim sa bundan. Lasa asad siyasin lasa bukun bayaran. Pagparayaw adat sidyakaw kaniya. Amin adat kabayaan si mahasud si mahating din. Nah, Ar-Rahimun yung mga sila nagkasinasa, yarhamuhumur Rahman. Kanasahan sila sinunod. Kaya din hinitan. Irhamu man fil ard. Pagkasila sa kamu ada mungkin. Lasahan yung katahan yang mabaw bumi. Bukul kaluhun, bukul igilun, bukul jangkingun. Paglasa-lasa kamu. Manusia pagdugalan. May tayo siya rugalan. Aw nagparugal kami. Hisiyo. Iblis. Ar-rahmatu min Allah wal ghadabu min asyayatin. Yung pag-ulong yung paglasadakan sila Allah. Kabayan, nagparasya ka nabiyan ni Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukul maginwala, bukul magiging, bukul magjangking. Ar-rahmatul amma. Maglasa. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Lasahanin. Aula-aula na paglasa ka mga kamumanos. Wilong saan pagsabdaan niyo. Ikatan ka rin sintuan pag-uni ang budget niya. Ang ridikin niya. Di man din ikaw ang singkang kanan. Pinalisan siya na nga, papagbayarin na siya adlaw ka na kana. Hamuyan mga tuwan. Na. Paglasa kamu yan niya babaw singgong eh. Ampa kamu kalasahan tinataas sa langit. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kagunahan na ito mga anak po. Ang paglasa sintaw bantaw, pagulong sintaw bantaw, tara virus, tara bakterya. Ang paglasa rin Allah Ta'ala marikato, di mo virus, o yung bakterya. Sabab tiyatampanan, lalanuan, hijatu marayaw, iayaran marayaw. Balimbaran na to, iayaran na to, sinday kato, tanurumad mo, nagmumura. Sabang na to, iayaran, limbaran na to, simpag-ayad, dakan kato, si mahatut, si mahaturi.
nato pakarayawan kata. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Man la yarham la yurham. Siyo-siyo di mangrasa, tidak siya karasa. Siyo-siyo di magad sinatulan pagla sa kamayaan sintuan misan salak sa lima sa kanya taway pala. Way karayawan niya adlaw ka na kana. Di sa jadong niya. Bagdiadong niya, tulap pala siya sing karayawan. Nagdapat-dapat na siya sing karayawan. Sa bangad na wakiran. Way. May taway. Wala niya iagad ang kamayaan sintuhan magkasilasa. Iniagad niya pagkasilasa atulan kamayaan niya iwan sila sa niya. Tayan to. Ano yan mga katemura? Su'ila sahaba. Naasubo yung sahabat. Yan na nasubo sahabat na pagkain. Hawak tunawa na nasubo sallallahu alaihi wasallam. Su'ila anit tariki ila mahabbatillah. Naasubo siya sindan makabatok siya pakhikala sa kanya simpo. Mana sindan di ulin atulan hinangun pagla sa kawayan simpo. Tuwayan to. Nang pagla sa kawayan na to yung ginisan na. Insiyo-siyo na, injukalan na, ginis babarapalin. Jemato, hindi ako. Ang pending nga tuhan, di kau lisuan. Yung magkaon paglisuan ng tao. Yung magtuon paglisuan ng tao. Di makaliso. Hindi lang sindaakan sintuhan. Sa gawa kondisyonal apabila natay niya maraya. Dahil sa rodean mga anak kapo. Kung Rasul sallallahu alaihi wasallam naasubo siya. Wala na ito pa kireta yung pangasusin sahabat papagkahin na sahabat unong hindan hikabato pagkabayaan sintuhan unin atulan sabi karunahan na tulad ito sabi masana ito maginan kanya atulan awon po mula pakanya. Na, impul mo na rin kato tanin, roadmap din kato tanin, panday tupod. Marayaw ka niya, pagkumpahamok, iram lang naman kung marayaw. Ang penduhay ni, ang ini, katuan kajudi ni, huwag makapidahay ni. Ang ini kasan niyang kato tanubong niya mana. Ang pendeng kato pagdiskasan. Alang lari makading kayo, rin marayaw. Daya sa babian, sambil padlaw ini, sambil paruni ini, magdiriskas, maglulukatin ta. Ang pen ini, di na ito manjari paglukatan. Manjari na kato, tanyo sa na waata na. Tuan na mo. Di mo na mo na nagpasampay marika mo, narak mo. Waata na in hinangon na mo, magtaat kami kayo.
lalipun udara waka patungan sami'na nunug lalu saka wa'asayna di na mo dakaro magmasyat na kami yan yung mga sila nakatuwadin pa Allah subhanahu wa ta'ala na ang nakatutan sa rayaw-rayaw mag-ibadat ang nakatutan yung rayahan ang nakatutan yung marayaw yung pamaratsaya ang nakatutan yung marayaw kamuslim hingkahilapusan hikalima beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Hurairah wala tuksir dahik fa inna kasrata dahika tumitul qalb ay na kau kulusog maghak-hak buhay magkatawa buhay maghak-hak ay na kaudaran kiukuran sinay kakuyaran maghinang-hinang ko kakuyaran ang pala ko maghak-hak yung tao naghak-hak sadya mahinang sarab mapatay na tayo niya buhi imbaran turan patay imbaran buhi inatay di naman dari cawan buhi karuha buhi imbaran buhi inatay nah yung jawab si sahabat ini dengan mga jawab niya pangasu indani kawatuk tanu sababin sila nakawatuk in kita nung may daran ini makawatuk na kita nung ar-rahmah amo na yung pagkasilasa na nagkakasilasan mano siya masa natuin sa pagkasila sa kabayaan na to wala doon yung pagkasila sa kabayaan sin Tuhan lingog wala kita mo nakahalulay problema mayita sa mabili pagbuhalulay na tunay ng problema so yung problem ka napansin problem tinaon turayan to ar-rahmah Firman Allah Ta'ala Suratul Anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin pagkasilasan amat din pabalikom na to masyadong 5 taon mapatay sa mataw din mapatay halang pagmasyatan masyadong 5 taon din pag-anak sa mataw pag-anak magmasyat inusugiran simbabay wala nila iakading kabayaan sa Tuhan hinang na basura yung tao pinabungit na pa mga basura subhanallah la hawla wala quwwata illa billah patayin natin buhi imbara magkarunahan kita ni buhi karwa magpansyon karwa Rasul sallallahu alaihi wasallam nasuhu siya ayyul nasi khairun ayyul nasi afdal
sin manusia marayaw patuhan. Isin manusia nakalawin dayaw na rin ang mga iban niya manusia. Sabda singgunggungan alaih salatu wassalam, anfa'uhum linnas, among manusia makarihil siya kamumpaatan na pagkahinaya, bukong mangbihil tangian, bukong mangbihil kasusahan. Sa tabangon siya, pahangon siya, paano ako ng pangatayan niya, bukong pakiputon. Tani mga tuan, yung marayaw manusia, nakarigda din ng manusia, tudyo patuhan, ang fa'uhum linnas, amon makarihil kamumpaatan, nakarihil siya, nakakontribute siya karayawan, bukong karayawan pagbistahon, ang da magbilista hadarat sintuhan. Tayan tuan. Nah, ini karua beta si sahabat dan ikawatuktan yung pakawayaan sin Allah Ta'ala al-adlu, amun yung kaadilan, yung kaadilan kagunahan hawak tu pagbugsak tani pasikan, kagunahan hawak tu kita ni malaikod hautan nito kagunahan. Baik sahabat bian biaitaan sintuan yang katakan na dialiwan karasulan yang kaya na pusan biaitaan junjungan tanwala salatu wassalam ulu biaita fahkum bainan nasi bil'an wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Panghukuman mulasin penghukuman agar yang kabayaan sintuhan, binutangan na sintuhan at tulang katan agar ay nakaw himinan ayaw nakaw mo agar unat tayo noong sila tayo ambalan simpito ang rota. Tahkum bainan nasi bil'ad wala tattabi'il hawa, maka din katandi hanya kau makan sinap sumur langsung sila bang muyaga din kabayaan sintuhan rahmah, bang muyaga din kabayaan sintuhan hidayah, bang muyaga din kabayaan sintuhan sa'adah, bang muyaga din kabayaan sintuhan syifa di kau masakit. Tulayan Tuhan amu yang tinikaruah beta sin sahabat papagkainya sahabat ulu indan su'ila anit tariq ila mahabbatillah dan pahikalah sa situ. Amu ini mga anak ako yung sumay na ito patawron, balikan na ito wala nalilingog gimanot siya hagumiga silingog ka masala ito magsusungin kalingugan yung paglingugan kung mula mo upit na tulmaan pasalan alta sinukul yung paglingugan pagsawsawhan mangdihinin awon Hawaii manawangin awon ha amuyan mo ito na yadri karuan na ini katu ar-raja buntuan ay ulat-ulat mo pataw ay ikaw to ng ulat-ulat hitao law mo ya duning kamuhi ko yaw ning jiki kuro ayaw
bunto wala pa na buntuan na pagulat-ulat mo pataw sa hawa ay mo sadya buntuan pagulat-ulat mo patuha la taqnatu min rahmatillah pagaran mo bunto ada papagkay mo bunto na tatulog patuhan ayo gimana ngayon na siya na ito yung natulog tao nagulat-kulat kan kuwan harap pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan mga katemo na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita siya hadis din kan Abi Hurairah rawahu Abu Dawud قال رسول صلى الله عليه وسلم فضلت على سائر الأنبياء والرسل على سائر الأمم sabda sinduduan alaihi salatu wassalam piyaridda ako piyaridda siya ng sinumat niya ala sa'iril umam daya kataan kanabihan iwan karasulan na uling kiyaridda sinjunjungan iwan sin umat niya mana sin umat niya amin niya kada panginduk niya wala niya kad bukun uling kiyaridda فضلت على سائر الأمم good news sabi ko good news kato amiya ng mga iPad iPhone laptop pakatanta na mo yun dungad lang na ulo yan Tuhan waju'ilat ummati khairul ummah hilang sin Tuhan yung umatku sarayaw-rayaw umat pula-pula mo yan good news namanta sila na hilang sarayaw-rayaw umat hilang sin Tuhan sarayaw-rayaw umat ulo yan ulo sabab ang nilitiakbil kanila buku kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar amad tutuanin kiabida mangdaat pahinang marayaw manglambing ay ng mangi magparayaw sin pamarat amo yan bangkitan nyo madto mga tuwang pabeta yadto wala doon kato taning beta na ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ito umulong sintulad number 1 rakam wahid silatuhu billahi kawiyah ittisalul wasiq billah mahugot impalsumpatan magtuhan
nagsungkang nangking ng manusia dunya, mahugot na siya kabayaan si Tuhan. Natulang kinin kahalan si manusia di dunia, yaw na siya kabayaan si Tuhan. Usog maraya. Naita, silatuhu billahi kawiyah. Makusog wa mausog iwan mahugot. Bukunin nakapahugot si, bukunin nakapahugot kawasa, bukunin nakapahugot uluni. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Panuntun pa Tuhan. Pagtag-ihipon pa Allah subhanahu. Ano yan mga anak po? Waju'ilat ummati khairul ummah. Hinang sintuan ng umat ko sa rayaw-rayaw umat. Meta, silatuhu billahi kawiha wa mausuka. Impasugpatan nila patuhan makusugihan mahurot. Kawinhan na to. Wilihan marupit na masanat to. Di na ito nakakausan tampanan, di na ito nakakausan tapukan. Bangkitan yung rikmad to, patatapukan kabayaan sin Tuhan. Bangkitan yung rikmad to, patampan kabayaan sin Tuhan ipatampan. Bangkitan yung nagtampan simbaran na to, ari-ari pagtampan. Kikita mura, kikita na kau. Tulayan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul walillahi mulkus samawati wal ard. Tunggal da isa-isa sin Allah ta'ala. Intagdapo, magbabaya sin langit tulang sin lupa. Magto kita ni papagbaya sin Tuhan. Magto kita ni pakawasa kabayaan sin Allah ta'ala. Ayaw na to dahon ng kawasa na to. Ayaw na to pakayon kabayaan na to. Iwan sin kabayaan nila. O di kumugdan. Kawunahan kita ni. Asbab kuwatul iman. Sabab sini kakusog sin pag-iman, sabab sini kaugot sin pag-iman. Naulo ka? Iktida'un wa ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magad iwan siningod. Sin panghindo, sin naraak sin Allah ta'ala, junjungan kan walay salatu wassalam. Tuhan yung mga tuwan, iniwan si manusia masa na to ini. Kanya-kanya istay. Dia kalangan, kanya-kanya magtulis. Nakapulmat ang kabayaan sin Tuhan kato. Nakadesign ang kabayaan sin Tuhan kato. Naintaw niya magsulat, bien. Designin niya, imba ko pa kaya. Na-design niya, pilit, pakid. Napilitun na sa barat pataas, ibang pababa. Kanya-kanya. Tayo namod naman. Naita sila na piyapanjarihinan sin Tuhan sa rayaw-rayaw umat hunihan. Ini kalwa. Silatuhu bi akhihil muslim. Marayaw pasugpatan nila, papagkay nila. Marayaw. Maita marayaw, iakad nila yung kabayaan sa Tuhan.
man ya'tasim billah hisiu-siu sedya usub nakarabainaka nang gayon siya dia bukan niya bukan dia bukan niya ingat niya nakapangadya siya harulan kapangadya siya harun bukan namad mo dia bukan niya dengan Tuhan wa man ya'tasim billah fakad hudiya ila siratim mustaqim sa bunal tu manulin-tulin siya yan way katukin-tukin harap paraan mamuntul misal pahisun sumapakan niya hagsulit pangan direct niya manulitin na siya pagkabayaan sa Allah Ta'ala sabab piyan ngayon niya dumadlaw patuhan hasambahayang niya paldo hiwala sambahayang niya sunat ihdinas siratal mustaqim tayang to silatuhu qawiyya wa silatuhu mawsuka bi akhihi muslim impalsumpatan niya kapag kanya muslim makusog ilan mahugot may tak makusog ilan mahugot dahil hatuhan niya di magkapuklas la li ajlil watan wala li ajlil mal wala li ajlil mansab wala li ajlil karaba wala nasab innama li ajlillah bukungkal na ang kahula bukungkal na ang kapangkat karena saja maka ada kabayaan sin Allah amin yang tengok dia kasih Rasul sallallahu alaihi wasallam nakaridda pia panjirinamu nummatini hinang namin nummatini sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam marayaw rin katanong nagsilos sila di nang dada sila hindi nakauwi sa periglo magsusuminumbatin umat sa rayaw-rayaw umat sa taod-taod pagkaon sa matawid kampong niya yahapdi matawid alon siyang pagula niya yahapdi Daya sa gabihan mga kataw-tamuran mga nakapo na mga tiranan murah-murahan masalamat kita niyo tampanan na to ingkaruhi na to since sa taod-taod tampan ampay mangi ampay pitna ampay maksiat makaibing ka to tanyo di na to karausan ihon di na to karausan tangkisan apabila kita niyo maghawan-hawan habiyay tak kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala natubtub na rin to murah-murahan bangmayan kita niyo yan ugharaan sin Allah ta'ala karayawan masing-masira kita niyo pangadji na to bunga sin pag-iman hilo sin guru pamurid angin subay itu tampanan si manusia ing kabuhi niya dan dia dunya dengan fitnah dengan mangi dengan ketantan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid din wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram subhanaka Allahumma bihamdik
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.